Kinongelam kekur kharsintiu sengkmi kila pelong kejing pediang buram da kejing kemen ya ke Rose Angeline M Kharsintiu kabalawan pai nonong ba New Delhi hadin bekala yok pediang ya ke kusnam village level entrepreneur bala ai da ke Digital India ya ke kam bakala sedang Common Service Center Hamairang. Baru kirang ba nong yalam jong kukur kharsintiu kiladap da kejingkemen ha ka khat praterik unaitung ban penkup buram ye kani ka khun ka khti ka para ka persa jong kani ka kur. U President Uba Don Singh Kharsintiu ha kejingidon lang u President Singh Samla kur Kharsintiu Uba Panbor Kharsintiu bat General Secretary Samla Elvis Ford Kharsintiu kila pediang buram ya ka Rose Angeline ha ka khat praterik unaitung. Ni kini le surprise kena kau kini amno. Ya nak orang ni. Nak pun I disease pang. Apa itu? Dia dah apa yang mana sikit. Nampak ni aku. Nampak. Kamu nak emi nak ni ni. Lep apa ni? Dah kakur Kharsintiu mo. Ni kadai dah. Kadai mo hamle ni kong kakur mo. Ta yarap buat dah. Adap. Adap. Sim tu dia. Kumbajarngam ni. Lazim ni siar apa? Kumbajarngam ni kinanya inang yeko nang jerngam apa ka. Putre itu kimo. Thank you so much. Abang macam tu. Dia. Hukum ka kur Kharsintiu. Ni nakaliang central body jong ka kur Kharsintiu ngidap naka. Jing songo bat nakamenta kani ka kur Kharsintiu. Ini ru idei I Assistant Secretary jong ka Central kur Kharsintiu ke jongi. Wishong Hamairang. Pat ini Rose Angela Kharsintiu Ilawanra ya ka Nam ya ka Buram ya ka Kur Kharsintiu ya ka Jai Benriu ya ka State Baro kawai ni ngau sarong namar ka jingtrei ka jar jopi lakum utiu dok mau bompai perkhat habawan ra ya ka jingmot ka jing perkhat ka jopi ulong palat ya kata ka laipo arm ayu jingmot jom utiu dok mau Amar kata hilong bakrao apdeng jobi. Kuble shibun ya kakur bro ko bai. Kuble kelum ba ya bro ki kur ki badon hakari khasi jantia. Aku aba kani ka jingyo ya kani ka award jonga ka ba menta ka tayo ka bangayo apo dali aku aba kan long periksa ya bro ki kur hi. Bala dan itre kanu kono ka kam nimde bana ban sopo ya de ban don hi kam benta ibarat ring hab bade ban tristom khanang ba kajing tristom jongi na itu I jingjau I drop ba khandia gelalong I ba he ba tena takada aku aro ban oi phi ba nai sngo yer de na po el de nai sngo po el de na don kanu ka bentaru yang skam hala ki jong pyong ren phi de ban bu ka thong yer de ba shisin kasni phila ban le na ka benta ka jai ban re tukumba ikam junga pitep na sedang na ikam ibarit ha tang da kabanga siu I belaj bat ngale ayaki reading belaj hakishnong hapo West Khasi Hills aku tu por kadang de ke West Khasi Hills ngin pat yo district
Tementang gila yuk ke distrik Jongladi Eastern West Khasi Hills te kalakio bha kadika sente jongi ngilala banyarap Shibun bhagi kena samla banyo kam tingilala banyarap ru iki brio na keleng kisnong ki barit ki bacingai ki bam tip yesh phang kanika ki scheme jung sarkar ba prepare lingba ini ijin tre jongi ngilerap Shibun bha bat ngilala ban pele ban rung ki awareness program na jaka tebat ngamla ban batai company khamjrong ye ka ekakam ka bangilale ndai tangba ngasngu komen pat hakani ka kenti hakani klemat bakakur ka kanmau yanga bakakur ka pediang buram bat kasngu tenat na banta kani ka jing yo kani ka award ndai kani ka jing yo award kamdai ka jing job ka jonga tetep kani ka jing job lang jing ki kor bar khot ibalet ila sanra nyanga na du na mairang shadu Delhi na Delhi shamairang bat ngadap ka mesim kamtep kumru subanong ndai tengah siom kumle sibun phi baro bat nga kermen ba ublay unye don rekat lang bat kakor jungi na kapor kenang bangin nang mi susu kambun ki kun samla lani kilong kemilong keparu jong kakor jungi ki banlong kum kani kelenti kumbangal apan inta kole shibun